Karibuni wa ndugu wasikilizaji na watazamaji wa radio television Ngyoku. Mheshimiwa gavana makamo Jean-Jacques Lakano Jogo wa jimbo amewasili katika mji mkuu wa jiji la Baraka, na hapo tayari anajiandaa kwa kuzungumza kuhusu usalama ambao umezorota na kuonekana wazalendo na pointi ambazo atazungumza. Ameingia na tutamsikiliza kwa makini yale ambao atayazungumzia kupitia watangazaji wa habari. Karibu wa media mbalimbali za hapa kwetu tarafani Fizi. Ninamshukuru Mungu kwa sababu alituwezesha tulifika salama tangu jana hapa Baraka, na tunashukuru mapokezi ambayo tulioandaliwa. Ya pili, namshukuru pia Mheshimiwa Liwali Jean-Jacques Purusi ambaye ilimpendeza kunituma huku, na alinituma na une forte delegation juu ya kukia kusikiliza matatizo ya security yenye iko huku. Tulikuja na une importante délégation composée par les membres du comité provincial ya sécurité. Unaposikia comité provincial ya sécurité ni pratiquement service kubwa za province. Kunakuwa ANR, kunakuwa DGM, kunakuwa armée, kunakuwa police, kunakuwa ministère intérieur. Yani province na viongozi wote wa decider wako hapa. Pamoja na hiyo, tunamshukuru pia president wa assemblée provinciale Mheshimiwa Kabeza ambaye alituma naye forte delegation kusema ya kwamba assemblée provinciale haiwezi bakia nyuma. Kwa hiyo alituma vice president makamu wake ambaye tuko naye hapa kwa jina la honorable Baliana. Donc bureau iko representé hapa. Na sasa tulifika, aussitôt arrivé tuliweza kufanya kikao réunion ya conseil provincial ya sécurité élargi au comité local ya sécurité. Kwa mara ya kwanza mwa hiyo kikao tuliweza kushirikisha ndugu zetu wa BDP wazalendo. Tuliweza kushirikisha pia makushe mbalimbali, makanisa, ba chef de village, ba chef de quartier, bref, en tout cas notabilité yote ilikuwa mwele réunion. Les réunions tuliweza kuipreside ili tukamata karibia masaa 2 ambapo tulifanya contour ya question après état de lieu ya maire de la ville pamoja na administrateur wa territoire ya Fizi. Tuliweza kwa pamoja na kwa jumla, na hiyo ndio jambo la muhimu, kukubaliana mambo matatu. Ndio tulikubaliana mwa hiyo reunion yenye tulifanya jana. Jambo la kwanza ambalo watu wote walikubaliana ni kusema kuanzia leo tunakataza na kusiprime makasho parallel. Makasho parallel zenye zilinatiliwa na ndugu wetu wa BDP wazalendo. Zile makasho inaonekana zinasumbua raia na zinataka kuonesha kama kwa serikali mbili. Serikali ni moja na rais ni mmoja, ni Rais Felix Tshisekedi Tshilombo. Nimeona kwa mara ya kwanza tumekuja hata na delegation ya coordination ya wazalendo. Ndugu Dalton tumekuja naye ambaye alikuwa anawakilisha cordo opérationnel wazalendo, ndugu William Yakutumba. Na tuliweza kusema apare ile suppression ya makasho yote de la part ya wazalendo, tulikubaliana pia kumettre fin kwa ile wanaita administration parallèle. Huko watu wako unajiita ministre de la justice, huko watu wako unajiita hapa aseme mie na kwa procureur, mwingine na kwa anere na kwa nini. Hakuna administration mbili. Bazalendo ni reserve ya armée, reserve ya armée wanatumika na jeshi na wako watiifu kwa serikali ya Rais Felix Tshisekedi. Hakuna hata mzalendo mwa mwenye haiko nyuma ya mzalendo mkubwa
Rais Felix Tshisekedi. Tulisema administration parallele nayo ishi. Na ya tatu, tumeunga mkono apeli ya washefu kutimia wote wa territoire ya Fizi ambao walikutana naka, wakasema ya kwamba wanaomba mabariere payante. Mabariere zimezidi mingi sana, wazipunguze. Kuna mabariere moja ambazo zina manufaa juu ya security, lakini za mingi zinakuwa ni za kupora mali ya raia. Tumeomba ya kwamba zishi. Mutaniuliza nini munafanya kusudi hiyo mipango waitekeleze? Conseil provincial ya sécurité élargi ku comité local ya sécurité na wa membre wote walikuwa pale, tulikubaliana ku mettre en place une commission. Ndio maana tulisema hatutaenda mbio, tuone kama vile tulisema viko natekelezwa. Na ile commission yenye ko charger na kuexécuter vile vitu le temps que tuko hapa muvile ya Baraka, kama gisi liwali alitutuma, tumetia maire de la ville, tumetia bazalendo akiwemo Dalton, tumetia armée, tumekuya na 33e région militaire kwa, tumetia pia services za ANR huko karibia watu 6-7 wenye wako mwele commission. Kuanzia leo wako chargé kwenda naona wazalendo na marejozi kunafanyika na kuambia wasiprime ile makasho. Tunaambia raia yetu wasikuwe na servir de bekie, nao wajue ya kwamba hakuna kuenda tu hivi unakuwa saa kondoka na kufunga mkasho. Julisha viongozi, julisha pia wakuu wa VDP wa RAD ya wazalendo juu tu dekuraje, kwa sababu hapa wametia brigade yenye ta dekuraje juu kuna kwa watu ambao wako natachafua jina wa wazalendo, wanajianza jifanzia kitu asini mzalendo, wakati kule sisi na wazalendo tuko naongea lugha moja. Hiyo ndio kiini ya sisi kuwa hapa, na ninayo furaha kuona ya kwamba alinanimite wa mambre wote ambao tumekuja nao, y compris hao wenye tumekuta hapa wa comité provincial na comité local élargi kwa notable, tulikubaliana juu ya hiyo mikakati ambayo tunakamata. Accent. Kisha kumaliza kikao pamoja na waandishi wa habari, mheshimiwa gavana makamo pamoja na delegasio wakaelekea wote kwenye kanisa la Kimetodiste ambalo limepatikana katika jiji kuu la Baraka, na hapo alipokelewa na heshima kubwa wakiwa kanisani, na alitoa ujumbe wake kuhusu hali ya usalama na kuonesha hakika ya kwamba hakuna tena vita baada ya Rais Felix Tshisekedi Chilombo kupiganisha hatua yote ili usalama upate kuingia katika nchi yetu ya Kongo zaidi mashariki. Na mheshimiwa gavana makamo ametoa ujumbe na kuhakikisha ya kwamba usalama umeingia na hapo hakutakuwa vita tena, na alizungumzia kuhusu wazalendo ambao wanaanza peke yao kujiwekea sheria na wengine wanaanza kuitwa hata ni waziri, na kuonekana ya kwamba waziri ni yule ambaye amewekwa na kushimikwa na Rais Felix Tshisekedi Chilombo. Watoto wetu kweli ni wazalendo, walizuia adui lakini hawawezi kufanya government yao. Mheshimiwa Jean-Jacques Lacano alishangiliwa kabisa na shangwe kubwa kuona ameleta ujumbe wa vita vimekoma. Kwaya zikaimba. Ini tulio wakizo, tataki watu wena lugha moja,